تماشاوان هێژە نەهاژی پەیامنەرێ ئەحمەد زەباری بێ ئاوایەکی زیندی بڕیا سکایب بمێرایە کۆپەراسیۆنا مووسڵ بنێزیک بێ دشۆپینە. ئەحمەد سلااو تو لە عێراقی و تو ئۆپەراسیۆنا ڕزگارکردنا مووسڵێژی نێزیک بێ دشۆپینی ڕەفشا هەری داویدە چی هەیە؟ بله سپاس بواجی وەکە کوامیر و محورە گەیارێ بوون دناوا ئارتێشا عێراقیدا لێ دەری شەڕێک گران دناو برا ارتشا عراقي وميليتان داعش دركتي هوله لبي دري ارتشا عراقي كاريه هجمارك زياده مساحتها ارس جدست تقدر داعش درب خو هر وها دوار مادي جدا مادي ومعنوي داعش زررك زياده لبي دري كريا لداعش ناچ دك لبي دري دوكلك زياده بلندك عثمان جبويكو ريج ارتشا عراقي بقرا وانا نبنو بالافرن هفيمانا جي وانا كان ارماج بنكم ملقين وانا ارتشا عراقي كاريا چند گوندان لوی دره رزگار بکا گوند کانی حرامی عباسی هر وها عوده ارتشا عراقي نوها هر چار آلیان دا در دورا قضای حمدانیه گرتش برگو قضای حمدانیه قضای هری گرنگش بو ارتشا عراقي ده هر چار آلیان دا قضای حمدانیه گرتیه ارتشا عراقي دي بيش جر ام قضاء حمدانيه بكرن ودا 10 كسنك زيادات بخوفه ببنيا وبرب موصل هرا قضاء حمدانيه ونمرود لوي الي دا الي دني باشور روشالات ارتشا عراقي برب موصل هرا لوي دري نها داعش لوي بنجي بيتري بنجي بيرم باتروله جدست خود دان يعني دفتر جينا بويا وان بيرم باترول بشوتينش بو دستوان تكرا بركو اوبراسيونا فيغريا عراقي اوبراسيونا عراقي ارتش عراقي وهيزن بيشمركو بالافرينها بيمانا زياده زخر لسر داعش فكريا يعني داعش انها زرارك زياده لوان دبران برب خوبه ديتيا يعني تكارم دوجم داعش انها برب باشار الموصل ديتيا لوی دبری لوان دبران لوان همو دبران زرارك زياده بروان كتير وهر وها بافرينا بيمانا جي بكم ممكن وانا يعني بتشريب بردمان دكان بله باشه احمد گلو داعش دمان اپراسیون تک دو چه یا نه تو دکار لسر تشتک لسر ویاج بیجی بله زرار زیاده بر به چکدارن داعش کتیا نها داعش بر به موصل چکدارن خود کشینه اون کو لپیشیا شرجی چکدارن دروین عراقینا یعنی داعشین دروین عراقی هاتنا وی دفره لور یعنی داعش زرارک زیاده بکتیا دنابا بازار موصل دا داعش تنه 5000 چکدار دست وان دا ومانا بسر دو آلیان دا باش کرنا آلی راست و آلی چپ یعنی د آلی چپ دا تقریبی 200 چکدار وی درن ل آلی راست بهتری 4500 چکدار نه وی جبروی یکل وی در مانا جبر کوکو خو خلاص بکنو بر به سوریه و هرن وک ایرو وک لدیف آگاهی ما کو لفرماندار سربازی به دست ما گهشتین یعنی داعش الموصل آواهی جوات پارزگاه موصل تقاندیه 2 سال دستیوان دانا نتقاندیه لایرو تقاندیه یعنی ویکی که کو داعش زرارک زیاده بخوادیه و دخوازه بر به سوریه و هره برای بعاجی جبور رقا و دیر زوره احمد تو داوید تذكري رفشة هيزن عراقي جي تشتك سرويجي ببيجة بكرتي بله هزن عراقي ارتشا عراقي يجبوي كو عمل بيشيا برب بيشيا شرطونا ارتشا عراقي ما چند پرس جوان كرن زرارن خوا نگوتن يعني ما دخواستن پرساما جوي كي او بكو ام بزانن چند زرار گهشت يوان لوانا زرارن خوا تانا بله سپاس کنج بو بيشتاي بوناته سپاس